Mōrena ata mārie nā mihi o te ata kia koutou katoa, kua hono mai anō ki tō tātou nei kaupapa a Kāinga Kōhanga Reo e pauho nei mai tōku kāinga ki tō kāinga, mai tōku nākau ki tō nākau o te rā tō tātou kaupapa hira, te kaupapa o te Kōhanga Reo e mihi ana. Kei te hara mai taku hoa, taku kuri, hoi anō te mōkai, ko moko boi tana ingoa, kua roa ia e noho ana ki te whakarono ki a tātou kōrero i te ata nei nā reira. Mōrena moko boi. Hoi anō i te whānau, kua tai tātou ki te rani tua whā o te wiki mahi. Nō reira, ko tēnei, ko te rā pare, te 23 o te marama o Māhuru o Hepetema. Nō reira i te whānau, kia kauau e tōrua, kua waimari e tātou, ko tino waimari e tātou ki tētahi whānau, kua hono mai i tēnei ata, kei te Waipounamu tātou otiraki o tautahi ki tēnei awa tātou nei Kōhanga Reo. Kia tūpato koutou tarina, whakarono mai, anei ko te Kōhanga Reo o te Hohepa. Kia ora koutou te Kōhanga Reo o te Hohepa. Kei te āhua, tēnā koutou kei te āhua, kei te āhua, mute te reo, te tani o te... Mōrena koutou! Kei te pēhea koutou! Tāhua koutou. Ka tukuna kia koutou te wā, hei whakahaere i tō tātou nei karakia, me wā tātou mahi mo te ata nei. Mōrena tēnā koutou. Kia ora. Kia ora, ko whai rāmere ka pia hau. Mōrena te whānau ko Pāketa hau. Mōrena koutou ko tisa hau. Tēnā tātou te whānau ko pani ka utua hau. Mōrena koutou nā karu e mātakitaki mai ko nei o Nanny Tere tēnei i tuana. Mōrena Nanny Tere. Mōrena koutou. Mōrena. Mōrena tēnei. Mōrena koutou ko whātāta hau. Ka tika te tātou mai te kore tinana, me tai mai a hau. Te mano ko tēnā mā. Ka pai. Ka pai, e peke! Peke, peke! Ka pai! Lima, Lima, Lima,
lima, enam, tujuh, lapan, lima, tujuh. Yang gimana? Pakai biji bawang. Tarik, lima, tujuh, empat, lima, enam, tujuh, lapan, lima. Yang kanan, paling kanan. Nanny Tere ini. Lima tak? Tarik, lima, tarik, empat, lima, enam, tujuh, lapan, lima, tujuh. Mana Kaitai? Kapai. Kapai dong, pada hitam. Payung. Alia? Kapai, kurite Kaitai. Bye-bye. Happy doctor. Happy wako. Kapai. Kau betul. Dekat teman betul. Aku balik, Kakak. Kakak balik, Kakak.
Lawe Emilia. Ako wai kai ko
Pia tu ita pia kama te kuku e tipu wa te kuku ito na iho matua Logomatane mai takau ya tuturu logomatane mai takau ya tuturu logomatane mai takau ya tuturu Kapatai te wairua, yau japa. Kapatai te wairua, yau japa. Kapatai te wairua. Pakahiwi kaha ke nakwe. Mimini membaca hapa-hapai. Kiara hapa-hapai. Kei papiti kwe. Kiora, Dizzy James. Okay, coi. Quay mama? Quay na toki mama. Quay mama. Kōhanga Reo. Tēnā koe, Dizzy James. Mei tuatai. Waipounamu. Nanay Tere. Tēnai rani. Ia kia aia. Tēnā. Aia. Mei tuaroa. Tēnā mokopina. Mena kaimahi. Me kaitai hoki. E matakitaki ana. Kia mātai. Tēnā. Ami nui e tūnei. Papa tuani kue tāko tōnei. Tūtiri papa. Tina! Kōrero
ki te kaia te rangatira. Taku reo rangatira, taku kuru kaia te tuturiho. Te haro te aka ki tāna paukari taora. Te me te hake warua ki te kori maari. Te me te hake warua ki te kori maari. Kaka haka ki te kori maari. Tapi kurang. Eno kata. Yora Aria. Kote aloha. Wa aloha te waka. Kote aloha. Maat te pikia. Ngaiwi. Kumanui tuku hapa kama wisin tuku mama. Koi toi noa. Kualia ahai. Laila. Terima kasih. Tēnā koe Aria. Tuku kōrero, e tuku. Kia kākaitai. Venga. Pito ki te pito ko te whānau. Ngākau ki te ngākau ko te mokopuna. Aroha ki te aroha ko te kaupapa. Kauai ki te kauai ko te kuia. Ihu ki te ihu ko te korora. Rai ki te rai ko te atua. Tuku mana, tuku ora. Kia ora, aria. Kei kapiti koe. Morena Amelia. Tēnā koe Amelia. Haro mai la.
Ahoy anō rā tēnei te mihini ati ki a koutou. Aha kua kāre koutou e rono mai ai. Kia ora koutou. Te ātāhua o a koutou mahi ki te whakarite i tō tātou nei rā. Nō reira ka tukuna koutou. Kia haere ki te whakarite anō i wā tātou nei pepe, wā tātou tamariki. Engari te mihi nui, kua pai a koutou te hawhe haora te nui o ngā mahi wā tātou pepe. Ihi a te haere te whare paku ki te harane, te kaikai. Moe no, Nanny Tere, a kua nei ka whakawhiti atu anō mātou ki aku ki te paku kōrero. Moe no, koutou nā kaimahi. Hoa, te kai raku raku, e mihi nui ana ki a koe, pai te kite i te tāne waina nui a tātou. Tamariki no reira e mihi ana ki a koutou te Kōhanga Reo o te Hohepa. A kua nei te whana ka pai moko puna a tāhua o te ao e mihi ana ki a koutou. Tēnā koutou. Ka pai, Kōrero ai te whānau. Hoi anō i te iwi kātahi nā mahi a tāhua ko tērā me te mihi atu anō ki tō tātou kai kāmera. Ka aroha ki aia, tērā nā kaimahi o te tari o Waitaha, o tira te tari o te Waipounamu, kia Catherine Ma, o tira ki ana Kau Ma. E whakarite ana i tēnei āhuatana i runa i te inoi ohorere. Nō ranahi noa nei, i tuku atu i te inoi, engari, e tautoko ana i nei Kōrero, Jess, tērā o ngā kaituku o tēnei wā tātou nei kaupapa, te paituku kōrero, moko puna kamakama, moko puna witi witi, moko puna rangatira. Nō reira, e kite ana te hua o ngā mahi te whāriki, rātai huri haere i te motu, ki te tuku atu i wēnei pūkena, ai wēnei whakaaro, engari nā rātau anō, i whakarere ki anō te āhua o ngā waiata, kia rita ai ki tā rātou i hia ai ki roto i te Kōhanga Reo o te Hohepa. Nō reira te iwi, i tērā tau, kua roa nei a te Hohepa Kōhanga Reo e whai ana kia whakanui hia tō rātou nei Kōhanga Reo, kia whakapaipai hia anō. Nō reira, i tērā tau i whakatuwhera hia a tō rātou nei Kōhanga Reo hau, au tira he nui ngā kōrero, engari i etahi wā me te pai ake pēr, mā te pikitia, mā te kite tonu,
i te ahu o tēnei kōhanga reo e marama nei koutou ki te pūtake a waku kōrero. Nō reira, ke huria ke tātou ki tēnei kiriata e mihi ana ki te runana o naitahu. Nā rātou pēr i tautoko kia whakarite hia tētahi kiriata hirahira. Nō reira e te whānau mātaki mai i tēnei o te whakatuwhera te whakahau o te whare kōhanga reo o te Hohepa. Nō reira, mātaki mai i te iwi. Mai tō raurau, me taku raurau, ka ora ai, te kaupapa o te kōhanga reo, ana kona mokowhuna tēnā. He roa te wā i tatari mātou mō tēnei, mō nā tamariki, mō te whānau whānui, ai, mō te kaupapa, mō te kōhanga reo. Whai, tino hari. Ko te reo Māori, te anamata, ma te katoa o tēnei whenua. Ka taia e au, e maua me ki, te kite, a maua tamariki, e mahi ana ki te ao Māori, kia whāngai tonu ki te whānau, kia hanga tētahi kōhanga reo, kia hanga tētahi kura kaupapa Māori, me u ki tō mātou nei reo rangatira, tō mātou nei Māoritanga, kia ora pai, kia ora hauora, kia whakakaha, kia whakamaia, whakatoa tā mātou nei reanga kei te haere. Mena kare he reo, kare he hononga ki te taha Māori, i pikangia kia hare mai rātou ki te kōhanga, kia whai rātou i te reo, kia tauwhitira hononga ki te ao Māori. Ai. He nui te whare, he wahanga mō ngā pepe, he wahanga hoki mō ngā tuatana, he wāhi mo te kai, he wāhi nui mā rātou hei tākaro ki waho hoki, he nui ngā painga. He nui ngā painga. Yeah. Ko te whai hononga, whanaungatanga, ki e nei tamariki hoki o tēnei kohanga, en ka mau nawe ki era hononga, moa ki tonu atu. Koina tāku moi mai a mona tamariki, me mau te reo, me mau nā tikanga o te reo Māori. Yeah, i te wā timata mai rātou. Tēnei kōhanga reo. Yeah. Me whakaki ki tēnei whare hau, me whāngai tonu te reo ki nā mokopuna, ko tira te menui. Whāngai te reo, me o nā tikanga. Anei mātou te Hohepa Kōhanga Reo. Pukana! O tira kātahi rā te kiriata ātāhua ko tērā me te tika tonu kia whiwhi tēnei whānau. I tēnei wā tātou, tēnei whare hau, hei poipoi, hei whānau anō i te reo ki o tātou nei mokopuna. Me nā whānau, i ki tēnā koutou te maia me te kaha o nā whānau ki te tautoko i tēnei ngā kōhanga reo. Kei roto o Waitaha ki te Waipounamu. Nō reira, e mihi ana ki a rātou, pe taku mohi anō i tērā tau, i te wā i noho moho anō tātou i raro i nā taumahatana o tēnei mea ki nei te mate uruta. I te tīmata noi ho te hana o tērā kaupapa. Enari, he pai i te mutina o te tau i kitea kua tutuki. Nō reira, ko waimari anō tātou ki te hoki atu ki tēnei tātou nei whānau ki roto o te Waipounamu, te Hohepa Kōhanga Reo, ki tēnei o a tātou whaia, o a tātou nei mōrihu, ki a Nanny Tere, kōrero ko Tānia, tēnā kōrua. Tēnā koe. Kia ora. Me te haruru tonu tērā taha o te whare, kia ora. Nā tō whananga tēnā. E miharo ana ki te ātāhua o a koutou mahi, Nanny Tere me. Tānia, kua tino mai a koutou nā mahi o te pai tuku Kōrero.
Ai. E ata. Ai, ki tēnā te tū māia me te tū pakari o ngā tamariki e mārama ai rātou ki nā mahi mo te ata nei, ko ngā mahi tērā mo te ata, tēnā hoa he paku whakamārama I pēhea tā koutou whakauru I ērā mahi kia mai ai, kia mōhiu ai ngā tamariki ki wera tūmomo āhuatanga. Mai te mahi ia rā, ka mai rātou I nā mahi, nā kupu, mena ka pātai mātou, mohe o rātou nā whakautu, me nā tangi o nā manu, tino ū rātou ki ira nā tangi o nā manu. He te pirangi rātou he tūru. Tira te tangi kei te noho tau rātou. Me te aho o te tinana, whakātu mai ko tinana ki ngā mokopuna. Tino koi rātou ki te mau. Me ka tūtoro ngā mokopuna ki te tinana, pahi te paituku kōrero, me te tangi o ngā manu, ki mai a tānia. Ai, koina te wairu o ngā mokopuna I roto o koha. Me te wairu o ngā kaimahi. He ranga tahi rātou. Ka pai ai, I ki tau wakoi, he wāhana no tāu I nen, he wāhana no tāu ki tau wakoi, whakahaere ana I ngā tamariki. Nō reira, e harau te mea ka waiho noiho mo te huna ranatahi wēnei mea hei rawaki. Engari kei reira koe, e tonu e, e whakatau I rana, e me te arahi anō I kaimahi, o tira I wo kōtiro, I wo tama, me nā mokopuna hoki. E hara tēnei e mahi I ua mai, e hara I te mea ua. E tahi wā, ai. Ai, e tahi wā. Engari he whānā rangi I mahi au punei. E koe ai, e tahi te rai whakatau. E nen, te nui o nā mahi te ata nei, le ahua, pōhe hau, kua mutu, kua tere pautaku hau I nā mahi kori tinana, Engari, I haere tonu. Nō reira, e miharo me te mea, kei te kitea, te tāhua tō koutou whare. E kitea, e hariko ana tō nā kaineni te mea te wai kōrero tuatahi tātou, ka haere noa pēr kia tino oti. Engari, I nāe nei, te hira o te whare, kātia ke, tika tonu kia pēra, ne, koina taku whakaaro, e hara I te mea, I Waimari, engari ko tōna tikana kia pēra wā tātou nei whare, nō rea pēhea no whakaaro mo tō koutou whare hau. He rawe tēnei whare hawe. Engari he rere ke tēnei whare ki tēnā whare te Kōhanga Tāwhito, ko me ki ko te tuakana tēnā, ko tēnei te teina. He rere ke te āhua ko te whitu o tā mātua. Tohu kei mo te pātū. Ka hara mai he nui ake te pāka mo nā motoka. E karikau he pāka I tērā taha. I te Kōhanga Tāwhito, te tuakana. Engari, ko nei he maha te pāka mo nā kaimahi mo nā whānau, nā Kōhanga Reo kia. Ai. Ki mua te Kōhanga nei, ko te whitu o te marama. Ka uru koe ki roto, ko nei te whitu, nā rama ko nei. Ki nā taha ko nā whitu, ko nā rama te aho o te oriti ki te whitu. Me nā tae te konei. Kei roto. Mohi o koe tēnā nira. Iahua ki tau I te... Ai, te whitu marama. Ai, ki te, ai. E te āhua hoki o te whare. E āhua pēra ana tōna nā taha katoa e mea ana... Ki āhua rite ki te whitu. He tino a tāhu mea o koutou, anei a whae keri mā te kai whakahari I tāmaki ki ana, ko nā tino whitu, ko nā mokopuna. Tika. Nō reira, e pēhea na tā koutou noho kei te pēhea te Kōhanga Reo te Hohepa I tēnei wā, e hia wā koutou mokopuna? Tōru te kaumata I tēnei wā. Ai. Puku mai te rārani inua, he roa no te rārani inua. Ai, tino roa. Maha. Ki roto tēnei Kōhanga Reo ki tēnā, he tino rere ke, nā te mea ko tēnei kaha, te taha mātau, ko nā teina me nā tuakana,
Te taha Māui ko nā pipi. Kei tēnei taha. Ke wahora ko nā pipi tākoro. Ke wahora ko nā teina mina tuakana. E tahi wā ka ko tahi tātou katoa nā mukupuna. Mina pipi. E rawe. Ki te papa tākoro me wā koutou raumi. Koe no kowai, koe atu I tuatu I te Kōhanga Reo, koe e tahi no o nā rōpū I tautoko I a koutou kia tūwai tō koutou whare hau. Kowai nā rōpū I āwhina, nā iwi rānei, te huna rānei, I āwhina kia pua wai tēnei moimoi a. Kowai. Nā moimoi a. Nā kowai ka tautoko. Ko te hāpori, ko nā Kōhanga Reo. Ai, hāpori o te Kōhanga Reo, ko tēnei koha. Me nā tangata mai te purapura. Nā purapura, o nā Kōhanga Reo. Ai, nā Kōhanga Reo o te Waipounamu. Ai, ki tei, whatu hia pē te tāhuhu he whenua. I tukatu pēr he whenua. Me era mea he mohio tātou ki te mana nui, ne, te mana nui o te whai whenua. Kore utu nei. E pai tērā. Ahua iti, hoi anō. Tērā whawhai nui ko te tikana tonu, kia pērā, kia whai hua o wā tātou nei tamariki. Nō reira, e harai te mea kia roa te pupuri I a koe e nen. Hoi anō ko te koana nākai te kite atu I a koe o te rā I a kōrua. Me tō koutou Kōhanga Reo e kaha nei. E kaha nei aha koa kei te wai. Kua mitu e rā whakaaro, ne? Me mitu te rā whakaaro, aha koa kei te Waipounamu. Ka ohore, kei te ohore te, kei te kaha kei te reo I te Waipounamu. Tino ki we rā Māori, e kaha kōrero Māori ana me a rātou mokopuna, e kōwhai nā whatu, he kahurani nā whatu, kiritea, he urukehu te nā makawe, e kōrero Māori ana, e tūpakari ana, e tūkaha ana I tēnei wā norera. Kōti a koutou te mahi nui, I tīmata hia, e koe ne, kua tīmata tātou te tino kite I te pua waitana ni, ki nā mātua hoki e kōrero ana I te reo, e kōrero hoki ana ko nā mokopuna tuarua, nō reira, e pēhe ana o whakaaro e ne, kua tatatai tātou ki te whātekau tau. Te whātekau tau o te kaupapa o te Kōhanga Reo a tērā tau. E pēhe ana o whakaaro mo te ora tunutana o tō tātou kaupapa te Kōhanga Reo. Haere tonu. Ke konei tonu au, pēr. Ai. Haere tonu. Haere tonu te kaupapa. E rawa tēnei kaupapa te Kōhanga. Rawa. Tēnei rā te mihi kāti atu, aha koa he iti o kupu nei, mōhio mātou he nui o mahi. He nui o mahi mō nei tau kia ora ai tonu tēnei kohana. Ana, kua ki te koe, I te wāe ora ana koe, kei konei tonu koe, kua tū te whare hau. Kua uru mai etahi o kaimahi hau, nō reira, e mihi nui ana kia koe, e tauto, kua peka mai koe ki runa I enei āhua hana rau, e mea hau anō, ne, te hono atu tētahi ki tētahi māruna I te rorohiko. Nō reira, aroha mai kia mātou o tāmaki makaurau, ko koutou tēnei tuku aroha mai ana kia mātou. E noho raka tonu mātou, te taumata tuatoru. Engari, I runa I a koutou hoki nā piki me nā heke, o te waipike, o te rūwhenua, o te ahātu, o nā mahi tini hana, te rāwaho ki a koutou. Engari, kei konei tonu koutou, e mahi ana, e whānai ana I te reo me nā tikana ki o te tamariki mokopuna. No reira, e kore e mutu nā mihi ki a koe. O tira kia koe tānia e kawe tonu nei nā mahi, I whakaritia nei e tō tātou nei kuia no reira, e mihi nui ana kia kōrua. Te kōrua whakamutu nā no wā kōrua, a ki te whānau e mātaki mai ana. Kei te tīmana koe, kei te noho haumaru koutou, kia koutou ki tāmaki makaurau, kia taha koutou. Ai. E rau, kia kaha tātou, ki te pupuri te reo Māori. Whāngai ki nā mokopuna.
Ia rā. I te kāinga, i te kōhanga, i te papatā koro, i te taha tai, taone. Tukura ki te ao. Ka pai ātāhua. He whare ora tēnei kai konei tuni mātai. Ora taku kuri. He kuri Māori tēnei. Oho mai te pepe. Nō reira, kei tāhua pērā mātai, kei tāhua e toru nā parakuihi i te ata. Ko ai te tuatahi, ka tahi ka oho mai waku tamariki. Ka parakuihi, ka oho te pepe, ko parakuihi anō. Taira wake, ko te wā mo te kai o te tina. Nō reira, koina noi ho nā mate, nā mahi konei. Kei te kitai te taha, nā whakairo. Nā whakairo, e te ātāhua ki o nā whakairo. Ko tēnei te korewa, koro Hohepa. Mai a Waikato, nāna I homai tana ingoa kia mātou, te Hohepa Kōhanga Reo. Tēnei nā, ko te kuia, Nanny Tere, strain. No te arawa. I nā wā omori ko ia te tuara o tēnei Kōhanga Reo. Tēnei nā, ko te kuia, anō, ko Nanny Tere, taua ora. Mari mai ia wana moko puna, ki te Hohepa Kōhanga Reo no Waikato. Tēnei nā, no Nanny Ginny Allison, te kuia, I mohio ia, e whai ako ia nā rungoa Māori kia mātou. E tēnei nā, ko te materia kupa, mai Ngāti Pro, ko ia te tahi o nā kaioko, I whiwhi ai tana tohu. Kei konei tana tamahini a eri nā kupa. I ako I whanga ia te reo. Ko tēnei taha, ko tā mātou whai te kuini Māori. Anei te reta, nā te Māori nāna e tuhi ki te kuini. Pinangi mātou tana whakaahua, I runga tana whakaahua, I whakairi ki runga te pātu o te kohanga. Anei te whakautu, e whakai rātou. Tēnei tā te reta. Tēnei nā, ko tēnei te kraua no te haukainga o Kōrero. Te whare hui. Te whare... Whakahuihui. Te whakahuihui. Tēnei kraua. Nāna e tūwhiri te Kōhanga Reo. I reira te Kōhanga Reo tāwhito ko ia me taku te mahini a kuini. Tēnei nā ko Rawi Mana. I maria mai ia nā tamariki I te Kōhanga Reo. No tauranga moana tēnei. Tēnei kraua ko Koro Hape. Nāna e mahi te pau tuatahi I roto te whenua. Te Kōhanga Reo tuatahi. Te Kōhanga Reo tāwhito. Tēnei nā ko tēnei a taua Kes. Te mama o Kesre. Koenei nā kau mātua. Ko tū tā rātou moi ia o te Kōhanga Reo. Koena nā kōrero o nā kau mātua. Tā rātou. Mā te ahai wera kōrero te ātāhua ke o e rā kōrero hei taona. Mo te whānau e whakarono mai ana e kite ana I nā kanohi a ka hoki nā mahara ki a rātau I para I te huarahi. E nen he taona nui tāwi koha mai ki a mātau I te ata nei. Te ātāhua te rawe hoki o tira e tuana ko te waharoa, ko te tatau paunamu tērā o te Hohepa Kōhanga Reo. He rawe. Nā reira, ka pai ka nui wenei kōrero ki a tāua ni Nanny Tere. Ahia ka haru mai koe konei. E te tikana I te tatari au I taku reta ki a haere au ki te tifera tana inari kāri tai mai te tono a taku boss. E hara nai te he. Ki mai rata e kua tai ke mātai hui. Kare kai tai koro mai ki ai. Hoi anō, kei te pai. Kei te kite a kanohi, kei te rono a wairua aha kua kāreno ki a tai a tinana. E mihi ana ki a koutou te Kōhanga Reo o te Hohepa. O tira ki a koe, Nanny Tere, ki a koe tānia. A koe nei ka kōrero mātai o te ātāhua. Tirohia tēnā I te whānau, kanohia he pakāhua. Tā rawe ke. E mihi ana ki a kōrero, o eno ka haere ana kaola ki te tiki I a Amanda, enari ka tukau I a koutou I tēnei wā.
haere pēr nei te ātāhua I te rani Māria, kia wāte anō te huarahi, ki mua I a koutou katoa, mena manaki tana. Kia ora koutou, kia ora kōrero. Tēnā koe. Ngā mihi Nanny Tere, kia ora, ka pai. Nō reira I te iwi, ai, te ātāhua ki o wera kōrero ni, te ātāhua o wera kōrero, kua kuhati tātou ki tētahi āhua tana, I etahi wā, kore pēr he tāia, ma te haere a tinana, nō reira, I tika ana hia ki te tai atu a tinana, engari, kei ko nei tātou, e tūhono nei a wairua, e tūhono nei ma tēnei ngā mahi hanarau nei, ma te rorohiko, engari, kei reira tonu te whakaaro nui, ki tō tātou nei kaupapa, o tira ki a rātou I para te huarahi. Nō reira, kua tata tai tātou ki te mutina o tēnei wāhana, e te whānau, e te iwi, engari, I mua I tērā. Kua tai mai tētahi atu a tātou kai kōrero, nō roto tonu o tēnei o nā kaupapa, o te Hohepa, hoi anō, nō roto tonu o te Kōhanga Reo, tēnei o a mātou nei kai mahi, e awhin tonu nei I a mātou I a tātou, aha kua toro atu pēr ia ki etahi atu wāhi, kei ko nei tonu ia, wena rā hoki te kōrero ni, aha kua tō haere kihia, mena no te Kōhanga Reo koe, no te Kōhanga Reo koe mo ake tonu atu. Nō reira, e mihi mai ki tēnei a tātou, e mena tēnā koe. Tēnā koe tahuri. Kei te pēhea koe. Kei te pai ai. Kei te. Kau e maharahara. He kaupapa nāwari tēnei. Me te mea no, e mihi ana ki a koe, I reira koe I te maua I taku tī hāte no te matatini o tērā tau, taku tū whakamutino te taha o nā tūmanako. Hoi anō e maharana ki nā mahi nui I o ti a koe, o tira kei ko nei tonu koe e tautoko hāpai no I te kaupapa. Nō reira, hea hau mahi I tēnei wā? Hea hau mahi mo te Kōhanga Reo I tēnei wā? He uri tēnei ngō raikawa ki wharepuhinga I te tātou pāpa, tūhoi te iwi, tamakamu ana te hapu I te tātou mama, ko te pautoko manua, tōku tūranga, ko nā whare whakaruru hau, te tuakana te Kōhanga Reo, ngā kura kaupapa Māori ki Waitaha. Ko au tēnei, te māngai. Ka pai, tēnei waka, e tika tai. Aroha mai te iwi, pōhehau, he rono nui tēnei wahine kia tātai, nore, Amanda, kei a koe te tikana, ka tae tāua te mawhiti reo Māori reo Pākehā, I te mea, taku hia kia marama nā whānau. So I just wanted the whānau to understand your role, ki te awhi, to help us, to support our Kōhanga Reo. Now he did the, what's it called? Is it the RFL? Is it the RFL? URFL. Yeah. No, what is that? And I know a lot of our Kōhanga Reo had access to that funding. Just give us a bit of a brief about what that funding was. The funding was a urgent relief funding. It was actually set up for to create this position to awhi the kohanga. As to why our kohanga babies aren't going to kura. So yeah, that's my position. So I awhi the kohanga that with the 4-year-olds to tautoko them to transition into the kura kaupapa Māori in Waitaha. And we can see the strength of our Kōhanga Reo really nurturing the seed of te reo me ngā tikana. And absolutely, ko taua transition rā mai te kohana ki te kura, that's really to ensure that happens smoothly and that it's a seamless mo te pepe. So how have you utilised the funds, or how does it work down in the Waipounamu? We can say, well, we can't say it's all the same for everyone. Every area is different, every kura is different, every Kōhanga Reo is different, even though the kaupapa is the same. So how have you guys utilised the funds to support the transition? So we've so I go out to the Kōhanga Reo, each Kōhanga Reo, and I hui with them just to tow them to awhi them so they know what the expectations are to going to kura.
we've created some resources to give to the whānau, so that will support them going into kura as well. Ka pai. And how do you enjoy your role? I love it. Absolutely. My role. The dream job, eh? Sure is. You got both things. So that's really great. What else are you doing in terms of mahi or your passion? Are you got any other projects on the go or plans for the future? Personally, or for this role? Up to you. Kōhanga Reo wise, or supporting your iwi or the whānau there in Te Waipounamu? Oh, yeah, heaps. I've got heaps. So, for those that don't know me, I'm a qualified hairdresser. So, over the lockdown, I couldn't do any hair. So, I do that in the weekends with Te whānau and whānui. And so, I turned my salon into a tari so I could still work and contact the whānau. I also work with tūhui iwi, ki Waitaha. So yeah, what else is there? I also tautoko the Kōhanga Reo Te Whānau Tahi here in Waitaha. I am the chairperson there. My mum was the kāko. Now my niece is now the admin, and my moko, my niece's son, is now at Kōhanga. I love this kaupapa. I love the both kaupapa, Te Aho Matua and Te Kōhanga Reo. And yeah, that's amazing. I think sometimes we forget that because you're doing the mahi, how many hats you wear and how many roles you perform in, how much mahi you actually do to kind of. And I think that's the great thing about Kōhanga Reo. We're not just on a box, but we weave through a whole lot of different kaupapa and different mahi. And so from one tūhui to another, how is have you heard? I was speaking to one of our ones from tūhui for Tāmaki for Te Tirahau, but how are your fellows' plans? Have you fellows heard about the ahurei, and how are the whānau from tūhui doing down there in the Waipounamu? Excellent. So, tūhui ki Waitaha, hard out fundraising to get our babies. We've got a rangatahi kapahaka group, but now that we've not been told that it's just nāko, so we're all getting on board. So, trying to fundraise to get us all today. Yeah. We're quite strong down here in Ōtautahi. We've got our big supporters, our kaumātua, Rangihau, Te Moana, Leni Amai, all those to support us. That's what we're doing basically. Our main goal is to get to ahurei, but whether that continues or not, it's another story. Well, we all hope that Auckland plays its part and everyone doesn't break out of the bubble and behaves. And I know that you fellas in Te Waipounamu, you fellas might have been guilty back in the first lockdown last year, but there was new fellas, there's a few business people. But here in Tāmaki Makaurau, we're taking it seriously, and especially for our Māori people, the only thing that probably is really hard is the side to when we have tanihana. And when our loved ones are passed on and we can't grieve for them. But koina te āhuatanga, that's not just on us, that's on everybody. So, we all got to kind of take it on the chin and grin and bear it for the betterment of te motu. And so that our babies can get back to Kōhanga Reo. So I suppose I feel real envious with the way that Hohepa, the Kōhanga Reo has reminded us of how beautiful our pepe are, how much work our kaimahi do with them, and some of the mahi that they do behind the scenes to keep themselves a PD, they call it PD, personal development. We call it te whakapakari, the never ends. And maybe you want to just do one more mihi to everybody, and then I'll let you go. And tēnā koe mo te kora mai kia mātou tēnei rā. I'll leave a little shout out. Maybe you can give it a shout out to the whānau who are watching. Nā mihi nui ki a koutou Aotearoa.
Big shout out to Whai Catherine. Thank you very much. Thank you very much. Chrissy Rask and Nicole. Ngā mihi nui. Ka pai, no reire te whanau na tēnā rawa te koe me na ai pai te kite ia koe, me te kite anō kei konei tonu koe Waimanu ia tātou. Me te mea anō, we not only broadcast in Aotearoa whānui, but we over in Australia, we've got a couple of nannies who love seeing what's happening here in Aotearoa, and they just can't sometimes believe that we have something, that we have put up something like this for our whānau to enjoy. So, yeah, your guys' presence is much appreciated, and mihi nui ana ki tō mihi, because there is a lot of people. Probably need to make a shout out to is of course Tans, Nanny Tere, Irana, Kiriana, Pani Tisa, e Ramari, no reira. And of course our awesome camera person. Grab the camera off her, grab the camera off. There she is. You wouldn't know, we would. If you would have thought this was Breakfast Live, you thought you were watching TV3 or TV1 in the morning. This is how awesome this kaupapa is with our camera crew. We got people everywhere who do this for the love of the kaupapa no reira. Nicola, you want to do one last mihi out to everyone before you go? Oh. Kia kaha, tamaki makairo, e mihi atu ki ngā tangata katoa ki te ao. And that's awesome. She doesn't like the camera, but she's jumped on to say a mihi to us, and so we really appreciate it. Hoi no ka kite ia koutou. I want to be in that team. I want to come down to the South Island. That looks like a cool team. Oh, there we go. Let's go get some time on. E mihi na kia koutou. Tukuna ia koutou kia haere. Nā mihi. Ka kite. Kia ora rā. Woohoo! No reira te whānau. Ka tahi te rani a tāhua miharo ko tēnei. Ai kua koa atu tātou I te haurua I te tekau. We've gone past our 10:30 slot. We're only going to be half an hour. Engari, we've filled up an hour and 8 minutes. No reire tewi, I know you have stories I tō koutou takiwa and in your kohana. No reira, mena kei te hia koutou. Let's run the ticker tape down the bottom. Ne? Let's run the ticker tape kei konei 0800 kohana reo. Kārai mōhi o hea wera nama, engari tiro heki runai tō waia 0800 kohana reo. Tukuna mai he kōrero, tukuna mai tō tono, and we'll chuck you on our platform a kāinga Kōhanga Reo. Nō reira, e mihi ana ki te Kōhanga Reo o te Hohepa, e mihi ana kia Nanny Tere. I whakaatu mai I ngā kōrero, me ki te pātaka kōrero, hei whānau i wā tātou nei nāka, I wā tātou nei wairua. Nō reira, koe tēnei mihi atana kia koutou. Hono mai anō a pōpō. I can't say, kāre tai te ki atu, who's going to be on tomorrow? I don't know who's going to be on tomorrow. Maybe it could be you. Engari, e mihi ana kia Catherine mā, nā kaimahi o te tari, o te Waipounamu I whakarite tēnei āwhatana. Hei whakanui anō I a tātou, nō reira, e te iwi, e te whānau. Ka kite, kia pai te rā.